megalayapost.news. Kinongilam ke RBOF Bernihat Circle mentakas sengi kilapan kupuram yuba sustainable sotun Presiden Berim ke RBOF Bernihat Circle baru mentau lolong kum UMLA MDC Jerang konstituensi bat mentau belalong sendan kum Menteri Sarkar Kejala Meghalaya. Ya ketiga program bat kupuram yuba sustainable sotun lapan long Krishnong Bernihat asaki da kejingdon kinongilam ke RBOF Bernihat Circle bat kinongilam ke RBOF Sengkimi kibakantup yuba Riki Lapang Presiden RBOF Bernihat Circle samla Frankie Rani Vice President RBOF Bernihat Circle katba kinongilam ke RBOF Sengkimi ki kantup yoba Lianda Nongshli Working President RBOF Sengkimi ba one pair as walang publicity secretary ke RBOF Sengkimi bat uba Nevasa Makdo Sports Secretary ke RBOF Sengkimi kinongilam shnong lembat kiwei habakran ketika sengi kinongilam ke RBOF kilayero yoba sesna sotun ubolong menchua kum President ke RBOF Bernihat Circle Henry kejingturi sitom bat kejing soret jung u ban syakri ki pajba ka kentiu yu syaka dan MLA NDC bat mentalai syaka kerdan Menteri Sarkar ubadai pej ya ketenat CNRD SAD bat GAD. Kat bau bak sasna sotun haba jingkran ha ketika sengi ulas ngongu ya ke RBOF Bernihat Circle kabalakan mau bat penkup buram ya ubala longteng kum Presiden ke Bernihat Circle nadu usnam rajar kendai hadu usnam rajar khadar bat ha kita por ke RBOF Bernihat Circle kalong keseng ke bayang rasong bat ke bajuturai kambahana ke benta kajing mentoy ki pajba. Ini produk juga RBOF, mau kumu ex-president juga Bernihat Circle. Ipan pau jing semua komen kebangin nang suman batai, ngisngu sengai. Abai badeng gidon hagane kekerdan kum kinombot. Kawing ngakuak berken sigentin Argentina bentang kejungi. Nakapos sagopon ni sekren. Ngilu bade jing Indonesia badas jangha ilabat tumu. Kabinet Minister ada pengipay ay karoy kapan hapo ka konstituensi namang nga de sports tani kampelan jumut kam sport abang kadon hampir ni kawan sene kumnung sungka noi iya gidak kisin jong badeng ka studium ka jikal lekai ki konsom la kalong tiktok teng menda pila pelong ku minister kan poi ka por badeng indun kam ya bi badeng ipay ka bahagam ya jong konstitusi bro ko we Henry kan poi ka por lesen na kalyang jungi indung kelay badeng hagapor ba idon kam kambha ong ga jingong kordit yang tahu baharam yau belale bahayu kum ka Bernihat Circle hangne idon man sakilang ye kaneng program kab itnat ke program ka bedon buram nikerman bagi jugi kemat ibawan mentas ni jugi kemat kinang ra susu ya ka buram jong badeng nagapor sagapor 1 MDC Jirang Constituency number 2 MLA Jirang Constituency and lastly kadu hiyo kat une charge jong community and rural development secretariat administration department and general administration department badan sotun ngide lalam kum siirman si perlok ubaya rapman kapur habangi pai kindiat saka RBOF badan ilabat artem kumu Presiden Circle ngah kita kapor ngalabat artem kumu Presiden Circle jong arkumer ibadeng jong Bernihat Circle rengkat kacinyalam jong ibau pin tak kapor nilai atrei kano ke isu kebangi isim nilai atrei dah kacingai ka Bernihat bat ka arkumer badeng ladang bakla ila ino na ka RBOF ila shongthai no house nam arjar khatar shwa ba enjoy no sya kawai pat ka benta ka bangikot ka political party but hadu manta ila long kumbangong likely kitang ila don haka Sarkar Meghalaya jogi haka por mesra kendiat haka por bagi disa ngiwan kamseng ni sayong ye badeng manga balong bat ibala khatno mata bam kuai dwar blei i babu bame hinmen jong i babu finance ni laingut ni sajong baik i bareng selada long kepala late nafi political party ngindan mangi haka RBOF tong i trelang nginya lur nak betaka tong riboi beroi
badang amte nang hinga magumi de nang bai sudan ha om badang ha bere suki pasuki ublei ubastat uai yak tak mesin toh lukai kilok percang long le si senset like a sky hak arsin yo bam do sky kitrat ki hap kitrat ki kei ki sladin ki hap habawan kalaer Henry uding ba uyang baik bat hakai trat ka bakhen uding ba umi lung biang umi sentiu umi kiso dei kata kadau biong mi usok tun usok babang usok patiang umi na kajirang konstitusi ngiso sarang si kade na kabata kane kebangi adon mentah bala ngiakren sapang kaji pengkuburom jadi badang haj badang ka kasen RBF bayalam da ka barnihat circle hakane ka jamet mare badan sibun penayati itang kacai ke bastang bat idak jitho ibarat Henry kan mau kadai kadak jong ke cingki bangin nang ya tri nang ne sakmat baru kini ki perlok ki bidon nadu mensua hadu mentah idei ki nau kam ki baju trai shithem bat ki baju ai mensim bat ngaken mau ki por hagapor pangalong kum presiden jong babani hat circle ngiron sipun kinong ai jingmut idon sipun kita ki nong ya simenta ki ba jie don lang omdei tang ki samla hendai ki long kumi ki rangba ki taki senior citizen sabangilek ban pan jingmut na kamenta kanika jingya nanti ke jungi haba idei ba ke kam jong karib hoy federation ki jumi syakmat ban ai jingmut yangi bat dei nak takatau nadu tikipor ngiyo mensim habang itrei nak menta kanu ke kam nak menta ke jingen kam tam nak menta ke imlang ke salang ke soban ai ke jiro ya baro kiba layadon bentalang kiba ju ai mensim yang ada du tikipor bat hadu kene ke khidmat ke pementa ngalong kumne kumbang ngalong kadai lingba jongpi lengba support lane kataka jing amin sim ko jungpi nadu kini kirang ba kiba donlang hagene ka dais nang ta pati baro iwe kinong kitkam jong kari boy youth federation kajing ya donlang ka jungpi kajing amin sim ko jungpi kalapen la sisa yang hagaba kalapen long yang abang anang yai tristom manang yai 3 minut nang mata ke jingdon kam katkum kabenta kaba ki paiba kilapin kam tianga ngasok men ngasok sarong abang ai ka konsensi ke jungi ka kiustet ngasok sarong ngasok men hakabang ai baki kun sama ki mi syakmat nang mata ki activities ke repair nang ta ka imlang ke salang nang ta ka jing penbiang na ka mata ka jing don kam jong ipai ba teki porlok baro ki bidon ha kene ka por na ka liang jonga kum u minister ha kene ka por ngakwa ban ya kren ya ki lightly ki mat ki ba ngasopia bat ngakwa ban kren macam pi baro kita kinum day da kiwe ki issue hakabidai ba ka development kinum day hakiwe issue labalong nakamenta kanu ka labalong lamta kanu ka kam labdai namta udrox lenem day ka kinu ki kam sniu henry kidai sibenta kiban penha kiba mangingin hab ban perkat bat ngihab ban kindit penriu kabaningkong ka jingya teli kapaar ka jingslur bat kabalai ka kor bat kaburom pidei ikun sama jong ka Riboy Youth Federation pidei ki bapet bakmi na kamenta ka imlang ka salang ki baniada ya ka beri jong hinyo trek
iban mi syakmat na kementa jong ke dawa jong ke beri jong nyutrap pidai kita ki kun samla ibam dai ban syong kliti lene ban susap daga jingslur pidai ban mi syakmat na kementa kanu ka thong bat hapi mi daga jingslur dakan mau pidai ban perlejin mut ringkat bagai jingstat ringkat ka jingat ajimut lang ringkat kata kamen sim juga jing syakri ke jumpi kata ka jing slur ke baba pi pidon kandai ringkat bagai jing start ken mau ba sisien bagai jing etli ke duno ka jat beriru kan ring slot kan ring suai ken mau ba pimdai bandon ya ke jing atrais new ken mau ba pimdai ban up ya ki way pat ba pidai ban ken mau ba pidai ban yeng skam naladi ngam dai ban bu jingkeli ki way pat ngam dai ban ong ba kajat beri ka jungi shanu kadon henai ngadai ban ong yaladi ba ngadai ban pej ban kmi ngadai ban bu yaladi ba ngadai ban pej ban kmi ngadai ban bu jingkeli yaladi ka ei ka bangan le na ka menta kajat ban riu Meghalaya Post.news